Ya confirma el City Health Officer Dr. Rodel Agbulos que alcanza na total de 16 el mga empleyado del gobierno local quien positibo na mandatory random drug test. Incluido ya según aquí el 6 mga empleyado quien una ya sale positibo ambos na random drug test y na confirmatory drug test. Esperanza según imbia sila con el sample de este mga empleyado para na Manila dentro de esta semana para conducir con el confirmatory drug test. We found to have about 16, no, as reported. Sí, todo ya no, in total. And of course, as I've said, this is just a screening, so we still have to get confirmations from Manila. Igual con el mga una ya kada positibo, no hay también conforma nombra si Agbulos con este mga empleyado. Asegun con Agbulos, target di ila el más de 2,000 mga empleyado de gobierno local para pone bajo na mandatory random drug test. Y desde a principio según el di ila oficina conduci con este del junio 30 este año, ya alcanza ya na más de 1,000 mga empleyado quien ya podía man random drug test. Ay continua según sila con este implementa hasta pwede sila completa con el di ila target. Out of about 2,000 employees, City Health, LGU Chene, and I think we were able to conduct already over 1,000 plus, no? And this again is although it is mandatory, it is still at random, no? Maski mandatory, we just ask the department heads to schedule who employees they want to be tested at a given period of time. Kaya para hindi sila sabi, kaya we were conducting drug testing. Mientras tanto, y habla si Agbulos que falta ya el di ila fondo para na confirmatory drug test, siendo hindi según este incluido na regular budget del Oficina de Salud. Pero esperanza según sila hace un policía, donde mismo con el mga empleyado positibo na drug test sila ay mandagasta para na di ila confirmatory drug test. In our last meeting, el drug testing confirmatory test supposed to be para Indiana, Manila should be shouldered by those who turned out to be positive, hindi a local government, no, because this is to maybe also give them the chance to prove na kasi paablaman sila, hindi ka sila tausa. So isi ito yan turn out to be positive na screening, you're willing to spend another 1,000 just to confirm and say that you are really not a user. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.